ba na ke re bueng he o postoleng bona kapa ka hare ho tshebeletso tsena tsa dinyewe ke batla ho tseba diphapang pakeng tsa Mpho Pitso ha mmoho le sello hore batho ba utlwisise the reason ke bua ka taba ena hona le batho ba na le Pitso hona le batho ba na le sello e ka ba motho a nang le sello o kgona ho ba phethise sello a kgutle hape mohlolomong sello sa hae ko ba phethise neo e silweng ke bonkgono le bontate bona a ba sa sebetsa ho yona na ko re ke batla ho utlwisisa le motho a nang le Mpho le sello le Pitso tshebetso tsa bona di a tshwana kapa di arohana haholo mo ke araba hanyane ka ntho ya sello e le ntho re nang lo e bona re bone etsahala ha o na no trend ka mona mo Facebook o tlola o thasitse mara ha tsebe lo fodisa motho ka lo fodisa bofolo hona le ntho ya sello e o thola hore hona le batho ba robetseng ba sa kang ba sebeletsa le o itseng and ha motho a sa ka e sebeletsa hantle le etsa bana ba phelang ho bona le motho lang e etsa bohale o thola hore motho wa kula o etsang ka potolo hona le motho a nang le sefifi and se mlatelletseng motho ha qala fela a kena ka hara ntho ha phethela ntho eo mme o etsa o hlakola sello sa motho a seng a robetse then ka mora moo yena a ka nna kgona ho qala ntho ya hae ho phela bophelo ba e ka tsela ya hae yo a phelang ka teng ha bane ke motho a bitsweng o continue ka pitso ya hae mara sello ho na le ntho se nang le tshwara ile hore ha se fitise ke araba nthonya ya sello ke nahana le nna ntse ke dumelana le ntate mo o bile ka ntho tse tharo ya pele itse ke Mpho again which is Mpho ke ntho o tswalwa o sontse o etsa mo e tshwere o e fuwe gore wena o ka bile o be ntho ena mme ha ona mohla o tlo e tloela o tlolla o ntsetsa o ntso tshwere ntho ena ba le o e fuwe ke ba no re bua ka ntleng ntate se ditse pele re ke ga ke are le hale be le twa apostola go nna ke mpatsa ke ntho o e fuwe o tswalela o e tshwere ge be le staka ke a bitsitsweng gobane go le gona le problem e teng ka nako eo then a bua message ka nako eo okay tsama o lo lokisa bothata bo itseng le motho kwa Pitso o wata o tlo lokisa bothata bo ha ke ba mo ka ne awa ke ba go motho a le ha ile hantle motho no ke la apostola fodisa ba mara ha jole wentse o wile le motho ene le motho ae wa Pitso a go tsena na go yi re be lo a sello ke nna ntate a sello ni o iketile gore wa sello ha ona motho a fodisa batho ha go ba le kwa sello o pheta ka sekolo sa batho ba bo a kana a ile fetlong ka jeno a tse go dietsa ha ka ta o tswa a le se ntse go tlo le butse ka mora ba ka nna go gape a lo iphilela pele bana ntsa go phela ha ona mo itlo go bana e le selo fela phetela fela batho ba tsebe o tshela le dibugo o ya ka tumelo ya no ke ga ta go e latella moronya lena ka la motho go ke o tshidiswa fela batho ba le dibugo gore ba tsebe lo ba ha then ya na ona ba sa tla ke nti ya teng montate papa ne teng mo hara Mpho le mothabitsweng ke ntho ne re bua ntate ka ntle ka mane hana jwale ka tse re tlo bua ka yona mo gore hona le motho ya tswalang le ntho gore ka la mo ya Sesotho ba le ntho e buwe e se gaseng buwe ha se ntho o tlong lo e adopta kapo o lo e etsa ya di fashion because ke tlo etsa mohlala e re bua ka ona o se hona le motho maybe ya joina nkireke ya Postola Josias gobane ntate na le a tshumela hamnat o gata thera ntate na ha se motho wa Mpho yo ya ona le Mpho ya Postola mara o joine Postola gobane a latella ntho engwe itseng o ya bitswa wa utlwisisa hona le motho ya tswalang le ntho ke ka ho nna ke ntse ke bua ke re live ntse ke bua di status ntsa ka bokae tsohle tse ke di etsang hona le caption e ke etse ke re o ska batlo wa apostoleng because taba ya Postola ke tswetswe
ho yona gore ke ntho e teng ho nna apostoleng. Postola e ho nna ke ka ho o na mola ka e tshwara teng ya bohlanya ya mapostola. Ke lehlanya la apostola ke e mong wa mahlanya apostola. O utlwisisa? So ke Mpho eo ntho ya apostola e ho nna. O utlwisisa? So ha ona mohlang ebile hosane o tla nthola ke tshintshile ke ya kae. Nka tsama dipostola tsena tse fapaneng as long le postola bana ho salang ke postola e tsamaya le nna ho na le network e fitlang e kopana ho nna na ntse se kopanang ha o tha scoop kapo ke le postoleng bana le beile ditaba tsena le beile haholo semanyenyane ke batla re ye mane le ke le bueng taba ena ke nana utlwaetse ya Mpho ya sello le Pitso mara hodima dintho tseo kaofela motho ya sa bitswang re mo bona jwang bafethu le motho ya senang sello re mo tseba jwang because mea ena e se le mengata e mong o sa bona hobane a wela nana go ke moya kanti ke bodimona bo mo keneng so a letha batho re ba tsebe because o so na le emotion e teng ya hore motho a ka wa fela ke moya e mong ka ho baka la go lorile ke moya motho ya sa fuang re mo bona jwang e ka ba motho mang le mang yana le ntoro kapa ya lorana na le dipono ke motho ya fueng kapa ke batla re fane ka picture hore motho ya fueng ke motho ya jwang le motho ya sa fuang ke motho ya jwang motho ya keneng ke moya o mobe ke motho ya jwang because moya o mobe e se e kgona hore dribula le rona motho o kgona ho bua ka boprofeta tsana le moya o mobe la utlwisisa be re sa tsebo be re sa bone be re sena tsebo yo motho ona ke moya o mobe o buang mona se ena ho aletha batho le ho thusa batho le etsa dintho hore di be bonolo bathong because ke bone ka re haholo o so na le notion na o latella moya motho ba le ba tla tlamelo ga bue ka moya motho ba le ba tlamelo ga be mo profeta ha o sana sehlabelo se ka re ke sehlabelo sa hore tsale da o phamisa o ya le bua fela o se le bo profeta I bet you tshebeletsong kaofela tsa bopostola tsa mahlabelo ha ona mohlang re ka profeta ka se ka ba bua ka mona gore motho na le nene kaofela re profeta re tla ka nnete o thwe re latenne o ya morao ya kgale e ka ba kaofela rona bapostola re na le dineo batho kwa re hlaloseng taba eo re tseba jwang hape le hore motho eno ha nane o re fane ka batho ba holang hore ba tsebe hore sometimes a ona nene wa etsala go ska ba le yona ho bopostola wa tseba ka mokgo nka buang ka teng ke qala ka ho araba taba ya hore kaofela e ka ba re na le dineo kapo kaofela re na le dineo mang le mang batho ba holo ba bua ba re motho ha tswa go tswa e ntse meaning kaofela ha rona re na le dineo mara di fapane le ha fela ntho e ntata e buang ke a utlwa hore rona re prioritize motho ha qala fela a tamela once re bona sehlabelo re nana bo profeta ho na le o tsa go kgothatsa just o kgothatsa ke se le nne and ha re di pursue re lateletseng bo profeta kapo re lateletse ho etsang ho emisa kereke na le thone le bua le motho a tla fela santsa nana ho etsang qala kereke re butle pele o thwe ke mo ga o thona eso ke qala ma ho na le tsela tse fapaneng tsa ho kgona ho sporta ntho ya neo hore e teng motho kapo especially tsena go tsa bo profeta e tsetletseng ka sekgowa hona le ba profeta side ne batho sa batho bua ka ona hore jwalo ka o hlalositse hore motho a mo ya re mo bona jwang o tla lo profeta ba le thubo ka nnete ke bona o etsala ha re lefe motlalo re a hlalosa fela o re ka mokgo nka buang ka teng ya pele go ba le paki ya neo ya hao go ba le paki ya neo ya hao ha ke tsebe setho ne teng tuma go ba le paki ya neo ya hao ka tsela hore moprofeta Samuel o ile a pakwa ke mang ke Eli rona jwang kapo jwang le ha fela a ile a kopana le neo ya hae ka pono ye a ile a kopana le na ka pono mara ho na le paki ya neo ya hae so motho ana paki ya neo ya hao ke mang ya accountant because Jesu le ha tlile e le moprofeta ha ipaka hona le paki ya neo ya hae e leng Johane
Johanne le ena ho na le paki ya neo ya eleng Zakari. So mo nkena a ipolela nkena itwetsang nkena tla re jwetsa ke ena mo profeta ka po kena eng. Ho na le neo ho thweng ke neo ya ho tseba ho sesefa memela e ngotswe ka Bible. Ho thwe ka ga dineo ho na le neo ya ho tseba ho sesefa memela. So le yona ha bolo ke neo e re lokelang ho ihodisa re kgone ho ifitlella because ho shota ha yona ho etsa re thole bothata bona ba re thole mang le mang e se le mo profeta mang le mang a sana le kereke ke dintho tse pedi haholo tse nka bua ka tsona. Nna ke re nakana tsa thuso ha di kgomarele hlooho moprofeta o bona jwang ka tsa lehlalosa la o ka ba itea yena o iketse ka re mana ha o thina kana tsa thuso mme ke motho a bileng manaka a etse ka bona manaka a kgommenyana ha e se ha go a lwana a tla wa fatshe mme ha re tlo kgona re ka mmona sample empa ntho e ka e bolellang batho bohle le ba bui ba shebetse kaofela mesebetsi ya motho ke le tlo bolella profeta ba hae hore na ana batho ba ya fola ho motho ona ke yona nthapile re batlang ana sa se buile ana ka tle se etsahala na hobane ha jwale tje re na le batho be le dikgeleke e flu e Postola mona re na batho ba be le dikgeleke e re ha ke ya mona o re moya re sheba ka yona kaofela re be le ba bang hape ba e rwalla no tseba gore e kgona go rwallwa motho a tloe fela ipilelo o tje lo tjela le ke ya kae ke lo tla mo ha ke re mara thwatsa e bua se yona mara because of we rwalletse ha are all le mamela kaofela then re tloe hape re be ba bana le botsotsi ba bona ba bona no tjena na se re phela be ya social media ke a sheba nne no le peo tsa majo mo o ithuta le bikela ntate Mpho wa sumo ke ntate mo le thoba ha ka tse sa go nyoloa monna mo ho le thoba ha se ne o thwe empa ke express ana leo a je re be le ba ba bo mwana di thotse di wena o iprofita we wa bona ha o fika o sana le receptionist ya a wa bona boholo ho lesetse ke re ke tsena tse di mara le bona Postola se le teng ka receptionist ka bo sotso botso wena o tle ka efe ana ka nnete ke na le bothata bo itse o so thawa ra le se itse wa bona motho o sa tjo so mpho tla le shebela le bona ana ka nnete pholo e teng ho motho ha o sna pholo bana beso ba le again ska ba bela hatsa Betenya kwa odi ndela kwa nona le ba profita bane ba le strong ba ne fela ana lo ma ka fela o twi da to di poto ko tsona le ne go bane a lo ma fela batho o to motho na le ha o ka bo hodi kwa na shopa ka di felo o to motho na ne o re bona ka o batho ba fola na ke yona twi ente ka re tyo wa bona hana na sanza hana mo o tsitsitsie Postola mo di tsitsitsena di fapana o di shebe hantle hona le motho a ntse kapa motho wa o sheba pele le matlo wela teng motho moyeng ha ebe a tlo wa tswa ke di pai go etsa no maki engwe mara jwale ke tlo sheba hanke ka wa ka mo ke tlo thula bohloko ka hlo e re ke wela ka nqia o tlisisa so ke papa ke tsene motsa dintho tso di sheba le tsene motsa motho ha le moyeng gore se ke la ka ithuta batho ba se moya haholo hobane ntha swana le nna ke holetse moyeng bile ke tsotse ke dingaka jwale ntho ena ke hola le yona ke a itseba o thola motho la profeta mona ntho e ntate e buang hobane a sana le background ya e itseng o tlo nka that background e a ba e sebedisa ene ka nako motho no ke a tseba ho ntate Mlungisi ke la ka bua leshano ka nna ke le ponisa o tlisi sa tlo tsa no ya o thola mosebetsi wena o thola mosebetsi o ya posting ya maponisa maolwana so connect ka go le shanela ke a hopola ke di buile ka no tlisisa so kana go o thole motho le ha le moyeng a tsamantsa chaisa kwana ene jwale gona mapostola kana le problem ya hore le ha o utlwa gore mo profeta yona ntwa e buang ha se yona o tla nno ntse o dumela ka o fela ke se mo tshaba ke ka ho ha ne re hola mehleng ya khale re santsana re tsama meletelo bosibu kwa heso mo ke tswalletseng teng nona le bo nkgono wa bedi ba bararo ba sto utlwa ka kerekeng
ba tseba gore ha ebe ke tshwere spelte sena se senyane ke se maolo le ho sena se senyane se a fitla o ke ba utlwa mara ha ka a re itšwa le matsa ha mo ye motho o se le motho jwale Motho ba ne ba o check ka spelte ba ba check ka spelte se kapo ka hana ke na ka le la noko la tlhong batla o re hanyane ba dilo ba na le tsona batla o re hanyane then ha e bo sa utlwa tsa ai no ai yona hlie ai o tjena so ditsotsi postole mona dingata ene batho ba bang ba etsa ntho gore ba idela fatshe ba ikugule nne motho sa hlaha sa henya thoso ke ka ho ma ke topic ya tsa tsele o thola le methoso ya hana ke o thola se nka bo ma 2 weeks e nka bo ma 3 months e ya kai mara hantle ha se yona ntho e ha se yona ntho e banna beso jalo ka ga ba postola mona e ke nana mo postola ba no gata postola o ke se ke wa mo postola sa ikati ho lona ba fethu how ka thu fuwa meetla wa change postola ke ntho ka e change ka ga bo postola gore bo postola bona bo improve because na vision ya ka ke batla bona bo postola bo le modimo ke batla bona bo postola bo le in a different platform and level ke batla bona bo postola bo recognize khona lo are recognize because re lwana re le ba re ka etsa bo postola bo improve ho ya ka tsela eo mohlolomong ha o ka fuwa meetla Mthojana modimo a re mona ke a o leletsa batla ko fe eno go bo postola ka go improve ka tsela e jwang a o lo ntho eo nka rata mo e bona e etsahala ka ga postola ha rena kopano mara kopano e re senang yona ha se ka baka la hobane ha re ratane ka mokgwa ke shebang ka teng go bane ha ke khutela lentsweng lana ha ra bo amohela ka o tshwara so ha re kopane man le mang o batla ho prova point mo ba ka ke bo betere ba itse ke bo ka tsela e feng gore ka re ka thola sebaka sa mo re ka holang nthong ya thuto re tsebo hona le bo postola bo sebetsang ka tsela e bo sebetsang ka tsela so bo sebetsang ka tsela so re tsebo ka nako re kopana re kgone ho accommodateana goba ntho e bohlokwa ke ha re kopane re na le pelo e lengwe le moya o le mong so ntho re tle ka differences tsa rona di etsa go pelo e se ka bang le moya o se ka bang ke yona fela ntho eo hana jwale bonnete di nka rata hore ka develop nna nka re bapostole setumo se a bolaya ha ona next year bapostola ba etabanang everything ha re sa dumisa lentswe la modimo man le mang o batla ho dumisa yena the way a tumeng ka tona go tsebala ka eng nna ne ke ka fuwa monyetla ne ntse ka nka ba ka ba isa jolo ka bo my friend batho bana ba hlang ka bo sa ba di tech shop batho bao ba latana o mo asna letho o mme a pele ya go tswa tjena a mo ntse tsa ba dula phanenya le ntho le mo a bona ha ba batle a iwa e be ena ka tswella pele e ba yene e batla e tswella pele and e nngwe hape di followers man very khabatang a go ke di followers no tjena ke ka la dula tjena na le ntate o na le ditse mo na le bolisi mara ne se ke bona ga go e ka re ha re chaisa le nya ka baka la di followers di kete pa di entse le hlopha tsa rona ha ke la tola hore ha mang a fitla kae a ba bua ka itseng hampe ha e ba tsa gona o thusa go mo dumela o a o thuse le ba o thuse ha re se ra bua batho ka tsa mang thongwe le like ya o bua batho ake and then pay mo le mo hloya ha se ka go ngata re bona motho na le leto mara ke ka go sebetsa jale ntho ya o ga tsena o nona le batho ba 5 o na le batho ba 4 e etsa re batho ba hloko e ka postola ntho e ka fela o tlo bona postola e ka ba monate e nngwe hape ditulo then batho bana ba fuwa ditulo bana e ka re no go ka itswa sekolo hantle pele go bana jale ba diphoso and ha ba tlo bontshwa ha o bo sha motho ona nthaetse ba next e se le bisho
then ke bona gore ba etsa mathata e nngwe ke ya majita ba bapalla metsi tla bana ke le buisa hampe ha ba tla fela go thulela metsi be ke le beke ha o twa go ba thella metsi bo ba ke ba iswe ha re etse dikolo tsa Matola go le twa go tola ba Postola then ha di khutla re tsetse ba go lo kolobetsa o kolobetsa yo twa ho tse go etsa ba go tola o kwa ka tla place ka tutu yo ha se deo ya no ha o ke mo ma o go le tyo go le tutu re tse bo go wa tutse ngata ka o tsholo a ke nana ke tsona tse batla ke ya sa Postola bana ba ntate ona le tsole leng le bua ke modimo ka letsatsi le leng ke tla re summarize fela hanyane fela ke hore o ila re hore ba tle ba le bone hore le bana ke ha le ka ratana fela o fedile ha le ka ratana so mapostolo mo ntate ba buile ntho nngwe ya lerato wa bona ha re le mapostoleng re le mo re kopane mona re sa tsebana re kopane mona re emetse maphuthego a rona and problem ya di leadership tsa Postola ba etsa ba misleader diphuthego because wa bona ska re le for re le mo hona le bandla le ka morao hona le bandla le ka morao jwale le nna jwalo but mabandlana ha sa ratani a sa kopana ka go rona mo ska re dutse mo re sa kopana re sa connect ke lo back influencer batho ba ka hore no man son of God ba ipona ba tjena go re tla tloa khwara le fela ke o tla ka o thula ka bo hata e mo sa kera speech jwalo so ha re ka ga hatana ba fetu and ga ithuta ho begezelelana yeah go re ga ana ho begezelana ka Sesotho ke mamellana yeah re mamellane and re compromiseng ba fetu tse dingwe tsa dintho ha se ntho engwe le engwe tla tlameha go etsa agenda because problem ya mapostola teng ha re ke ra kopana ga ba meletelong ene le baruti ga twa ke baruti ga le kopa tswetse baruti a ke lemiseng ntho ene ya gore nna le ntimme ga ba ya mfa nna ba mfile 2 minutes nna ba mfile 10 minutes mamma ga mo tloetsa bina mamma ntjena le tjena ha e ke a fela ntho eo e tla ba right ya bobedi bomme le bontate mapostola ntho e ke e kopang go lona a ke re tlweleng o ipeya fatshe man o ipeya fatshe because wa tsa mapostola ke ka ho re qetellang se re nyatswa ke dikereke tse ding hobane re ipeile fatshe re dula re lla tumash ya ke sebetse hey this hey that that's why la re le militelong e meng rona mapostola re shella fatshe twa bana ba tlo kupitsa magwele mona ba tlo fedima ka bana channel tjena ke mopostola nna ha ebe ke tlamao ya para sutu ke ya para ha ebe ke tlamao ya para dikiken poboza kapo totsa o bitsa ke ya di apara mara ha ke le postoleng ke tsamaka loto fatshe and a bona ke ratla ntho ya o inyatsisa eo re tlo ba right because of ke ka o dikereke tse di ritellang because re dula re lla ke ka ho la se re le ka simole mandoza go zo ithola kanjani o hlele khoneng so ha ke re tsoe mapostola re ipeng hantle re itjetse go jwale re a phela jwale re a batho jwale re phamise postola mara fela ya lenyatso fela le leadership ya rona o ka se be moetapele mara bo le ka pele ha o le moetapele o tlamele o ye ka morao o kgone go bokeletsa phuthego ya hao kaofela and then o ska itsebana ha o le ka pele o tla ithola se blo tsamaya o le mong man o sile phuthego morao jwalo tsamaya mo o tla bo o sile ne se hole and e tla be se sena direction le phuthego e sa tsebe go jale re ya left ka bo re right so ha ka ditsa fela tabeng eo fela ba holwa ke nna tla re qetile and re be moya fatshe wa bona makoko le ntho e ntata ke tang bua kana hore hobane nna ke bina ha monate boikgomoso ya bana ke bina ha monate ka ke tshumela mo ka ke tseba o rapela monate ha ke rapela batho ba nkutlwa batho ba yawa ha ke rapela no ha ke ga itlola ntho because ntho ena ke ya modimo se ka khosha ka yona ke ya le bonda re a leboha bana beso re leboha haholo yena ne le interview edition ya Postola Mpho re a leboha Dr. Makezulu
Re a leboha Mr. Tsosetsi a leboha haholo bafethu ke kopa modimo le hlononofatse diphuthelong tsa lona mesebetsing ya lona yohle le entseng ke a leboha tswetswe ho ba teng ha lona nako ya lona it means a lot to me bana beso ke kopa Postola ha re bo hodiseng bo tswele pele ka ditsela tse fapaneng ntho e ke ratang e ke lakatsang hape integration at the end of the day ha re bua ka moya fela ha re bua ka moya ha re be le di-business ha re bua ka moya ha re be le tjhelete ha re se ke be ra bua ka moya ha re se tjhelete ntho tse di hloka hore le ha re bua ka moya let's a business Jesu o na dula le the high priest o na le di-commissioner a na dula le ntwene le bariki baru le a patua Joseph or Matia wa fitla a ka cover difela kaofela so bana beso ke a le kopa bo Postola bona bo hole ene hore bo hole bo hloka tjhelete teng bana beso o ntate mo ba bona le bo khona bona ba ke ba tsama ka maoto ka bo Postola bona le rona ba le tsama ka maoto that is the something e wrong e tlamehile re re ke ra ba powerful tsela le ba Postola re bua ka mo re gona bua ka ditho tse re sa di boneng di etsahang but re sa kgone etsa ditho di etsahang le maphelo a rona le rona re tlamehile gore re phileng ha re se Postola bona botsele pele ga le bua my boss amen.